Issue ma blackie pa me blockia. Betulo membatula tasokilu the blessed forces lo. Teni I pagmalot ko baka talolale asudok mondo la apply pheli sosia puni lo. Tagila pagmalot ko teni I ne mewe issue ma blackie pa me blockia ge. Dobktini ophe mathe sero khuye sabo kisinu di tasita puni lo. Tate pu I tolo ne lupala tana issue ne oho top me lana khudo no takhi mi khik palani la phe issue atha wela we akleto pa me block khia na wela issue owe tabuti do phani ni la awe thik ku tu thawe soda we phokha thu knyo sak nyaw bat ke awe thi na wela issue me me shi a porgala me ka sa ya ta lo do na wela issue ma block ya we thik si ni lo issue ne to ptu ba do sele we ta ni lo basa Pakia dia kaba, awet lupa wa Yesus aki, dula Yesus letu wa suhit plek, donu la wa suhia punilo. Yesus tikwa awet metuna la jema blasi sini ha. Awet sisa kiwe milo kesa. Dunu desu Yesus toba awet mekli dosi, di tuna tuni mau le thap thot ke. Tukdokho awet thira kita lo. Issue hebla wethila atud siba teba panorari ni lo basa awethi tukita khwedo dukle dot siba pagani oweti ba mimit kho awethi duro talo thak sobaka issue ma blagi awethi lo dot winya ni lo tate mu baka issue ma blagi pa me blogi ya gi hebata ma lori dut phala me tana tatiu do tata swik tule tama pu do not ta mekli tati ni lo Tama lole puk malot ko tere timi we tau do tanani thoge thoi shya ta lag ma se palo puk kwa phe hebrew ya salut sita supporter si ba bwa tanani mita palo ta loti lo se le tamila pu do meter ko mi le pthi or si ba ni lo issue ma blaki ba khi ya I mila we sia tanna khu lo tanani mita khotit mi le kdun da si se ya o ni lo Tamalo kiti le pagmalot ko ani mewe tala no tamekli tira bani na doni di no komekli tira bani lo poko kwa phe sitap ro yuri ya si kya support si kho si ba kwa uthoy met ki do yugthini ne tamalo lo lat phala ne ta thura ta puni lo pakhi ya I anak komekli tira ba basa le no tarak bani thibeta ne lo miya ge di le ne awethi sinya ulawele issue ne me shi ani lo ba o do thola mekli thita basa amekli la tu isa klo to pa to thoi ba ni lo age di I aweti phani de tinya papno we issue la me shi aba kho ni lo tate bu I hebata ma lo ko ti 30 la me de tana issue ne he so ni ba ta ma bla do ta le lo phani lo khi ta khu thi shi la ta ta sik to bu ni Dubuleba bwata magit bani lo the not the mekli titani aridoni di nakho mekli titani lo hinita sektor so phula nakusukmu dot mi thilana tala tati kwat phai ni ki tati kwat ter phlami we mi yoli dot na yisu klamusu di pame blokhi ga ya to se ha tati kwat ki phlami we phela yimit donita si ser to khoda le ni yitana le yisu apu ni Mia go klori ba sia tati kwa ter phlami we mi tulo pap no yela Yesu ni mi ta khoksa do yimi porga le anotha mekli ti da bania le la khi gita tatte pu ba kha Yesu ma bla ki ba me blok khi ai tolo ne yu pa le tama lo ter ti la si ba bwa taw do tanna ni tho ge tho Yesu ya ta le ma se pa ni no tama lo khi ti mi we ta le na ta mekli ti da bani na doni di nakho mekli tira bani lo kami tege ba ta tara do pwa di le ni le ge issue ne o do ta surak mo le ki tha ma bla ma gi tho ki pta buta do di tira ki pa ta ni lo di issue ma bla ki ba me block ki ya ya to pwe tit pha se ko pepele ba suak mo te kho plo pta sutana do pta pa ta kle musule pta mo pu ni lo kisa ya mi ma ta le ni ta o mo pu te mi ni do
อีคอยนอนตาอุตาปีโตกเกทอตากิตาบาลปากาออดเคมอบึกสุนัตกุยิชุดอนาเลอสวกมออเวตุเคกนีอินิดเกวิตาสุ like the follow ta so iklu the blessing verses lek dogna athatak sobakado tanat phanir ki w